Samachi Chimikuna. Samachik Shimikuna. Bautizarina. Hawapachaman ringapajka. Bautizarinaka ministeriskatachu. Biblia pichu kunanja wacharishka wawakunata bautizanataka rimakun. Achkakunami bautizarina hawa yachaypika musparinkuna. Kishpirinkapajka krinallaka mana pajta kashkatami krinkuna. Shinallatak hawapachaman chayankapajka bautizarinapish ministerishkataq kashkatami yuyankuna. Shinapish ñawpa ishki yachaykunapika Cristupi krishkawan shinallatak runapaq alli ruraykunawan chagruspa kishpirinata mana paqtay tukushkatami rikushkanchik. Mushuk testamentopika 150 shina versukunapimi kishpirinaka krishkallamanta kashkata yachachikun. Bibliapika mayhan shuk llullu wawata bautizashka hawaka mana tarinchikchu. Uchilla wawakuna shuk pichi yakullawan kishpiri tukukpika Cristuka yangami wañushka. Kutinmandak apu Jesuspaq randika asha yakumi kishpichi tukun. Shinapish Jesuska kashnami nirka. Ñukamari ñampish kashkata willakpish kawsaytakukpish kani. Yayapaqmanka pipish ñukallamantami shamuy tukun. San Juan 14:6. Mushuk testamentopika kriykunallatami bautizaq karkakuna. Imashina ruraq kashkata yachankapaqka katik versukunata alli uyay. Chashna kaqpipish Felipeka Dios mandakunmanta alli willaytapish Jesucristomantapish willarkami. Pay willashkata krishpami qarikunapish warmikunapish bautizarirkakuna. Hechos 8:12. Tandanakuna wasipi mandaq Crispo shuti runapish paypaq tukuy wasi ukupurandigmi apunchi Jesusta krirka. Chashnallataq Corintopi kawsaqkunapish achkakunami Pablo willashkata krishpa bautizarirkakuna. Hechos 18:8. Kaypika ishkindiqpimi runakunaka kallaripika Dios rimashka shimita uyarkakuna. Kutinchayhipami krirkakuna. Paykunataka krishkawashami bautizarkakuna. Bautismoka mayhanja Cristo Jesusta mandaqpish kishpichikpish kachun ña chaskishka kaqkunapaqmi. Apostol Pablopish kishpirinkapaqka bautismoka mana ministerishkataq kashkatami yachachirka. Paymi Biblia pinirka allitaqpish ñukaqa kankuna puramantaka Crispota Gayollatami bautizarkani. Pishuktaqta mana bautizarkanichu. Chaymanta Tayta Diostaka pagi ninimi. Cristuka ñukataka mana bautizachun kacharkachu. Ashtawanpish alli willayta willachunmari kacharka. Chaytapish Cristuta cruzpi chakatashpa wañuchishkata alli entendichunmi mana hatun yachakshina rimashpa willakuni. 1 Corintios 1:14-17. Kishpirinapaq bautizarina ministerishkata kaqpika Cristuka Pablotaka bautizanamanmi kachanman karka. Kayachayta tukuchishpaka kishpirinkapaqka bautizarinaka mana ministerishkataq kashkatami rikunchik. Efesios 2:8 kashnanin. Mana kankunallataqchu kishpirishka kankichik. Mana huyaypaqtapish Tayta Dios kuyaqpi krishkallamantami kishpichishka kankichik. Chaymanta chayka Dios kushkallami. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachankapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.